Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makaitina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman aurica sopui na kainua cemas. Imazai tua Roma a sulatan. Imazai tua sangasana kayan. Imazai tua 10 katu warua karan pacu 20 katu tirua karan.罗马书1章18节到23节。拜Azwa kinamali noa cemas si pakalang nga akmasi cari babau a uri si patavung to azwa marka ini ka paala alai te maju a nakuya cau a mapolat a mavana pasususu toa nakuya kakudan sa eceng toa ka urida na toro au pai azwa nangwa aja kelangan tua patarat semasa kakudan kilananga arawat senya maju ayatoa naki pakelanga a semasa caya maju pai a kemasitoa vin atsan nanga tosai katsawan ta kinlang azwa para raut a pitsura noa cemas kato azwa kina cemasan ni maju kumali ta inika mapasusu na cemas tua ca matsa no ca patsunan a inati ya nemanga ca kelangan sakamaya panasika nekaanga no shivara a namaya nia maju ayatoa na kemelang dia maju toa cemas lakwa inika pinaka cemas sa samparawati saka inika kinareva uta nia maju pai a kinemeneman nia maju nekaanga no patarvan au na mi selemananga azwa nguru-nguru no varung nia maju puvarung amen aya tia maju lakwa a paurin nguru-nguru au azwa inika a mauri-uri pa rigu no cemas pavalitan nia maju tua kina sensenga kina cawa-cawan noa uri ma urip a cau-cau noa ayam noa amujib noa atuvi-tuvi acu kai noa cemas satu cua sinan apurua kai imazai tua tapuru katu shiva karan aupai azwa nangwa aca kelangan tua patara cemasa kakudan kinla nanga arawa senya maju ayatua naki pakelanga a cemas daya maju acu kai no cemas dimitsiki mazai tua Roma su 1章19节satu cua kajam-jaman asini pupatarvan 愚蠢的罪过呀nguru-nguru pasali ya这个世界每天都是照着上帝创造的规律在运转人类却看不见上帝今天的经文清楚指出人虽然知道有一位创造者却不把他当作主来荣耀他也不敬拜他侍奉他上帝的大能与神性是借着世界万物让人看见而能明白的有神学家说上帝会透过大自然向人启示因此我们可以从万物知道有一位神创造了一切并且可以从受造的世界来经历及认识关于上帝的智慧
上帝借着大自然向人启示，使我们能预备心来接受他的救恩。然而今日人们最大问题是，虽知道有上帝，却轻看他，不把荣耀献给他，甚至不知要感谢他。当人故意否认上帝，心思就会被世界的谎言迷惑，以致内心虚妄昏暗，最后将被定罪。当上帝任凭人类为所欲为，其实是一件可怕的事。这表示他已经放弃了人，直到人面对他的审判。这提醒我们要做有智慧的人，不要成为愚昧的人。特别在这个时代，我们要以上帝的眼光看见他的心意，使那样对错干家们愚蠢的罪过。都错而且你把给你们那么点的讲，在我成为基督徒的生命旅途中，是否对上帝心存敬畏，寻求真正的智慧呢？还是随从这个世界的虚妄过生活？许那样都做个jaman na ruja kigalu na kinumnam latina na gemalu kinumnam ayakana pasamarau kainuli。智慧的根源，我们的主上帝，你是创造天地万物的主，也是一切生命的根源。求你饶恕我，时常忽略你的字的话语。求你重新赐给我新的心，新的灵，好叫我分辨是非。奉主耶稣基督的名祈祷，阿们。Mali tu so ka jaman na makatina misila selang sumupo kilaroy to sini pada de katano ta kama chamat saka tu so palaroy tanutin to kemalang to izwa chamas lakwa izwa no kiparentin to ta binarungan to ta varong tayaw no kiparentin no kiparenga remain to ta varong izwa no ikatina kisa selang to ta kama sama tayaw ai chua titena tao kamalantin to izwa samas lakwa ini katina na sumuso to ta kama sama tayaw semana ka ati ini katina paalay to ta samas azan matazwa tao nguru aya aicho shik asi ni paka nguru pasaliu no ya masizwa to na semanika to ta kama samas we izwa tsema saya lakwa ini kana pena oridana masalu to ta kama samas ini kana pena setana sarwani to ta tsema ta ya saka jujen na koya kisa nguru cau latina na maca ua pasung to zamana na ngwa kata na koya saka jujen latina na kemelang tutsua momoma la jitai martoma de mali ang atasipatsuna na koya ni katina masijo to sipatsuna no ta tsmata nutin ta yau to akina na sejajaran iti akitina na makaparen to varong no ta semas no ya taki japawa kini menemen to ta kini katsawan to shocha china rivata nanga ayakana papopiso le tanuti na mapolat saka lata kigalo na kinumnen to saka jaman asini pada zakat sini pada roi tanuti na yakana pasamarao saka mali palabakano izo ini kana malunga kusinu puan lamunana pazakatanga sano mumala kilarai tuamana sini pada zakatu soka jaman tanuti na mapolata sini kiliwa kano ta kama samas ayakana pasamarao saka mali
Kinana suli watu soca kini adavam taja pengan